Volontiranje je inače dosta bitan i značajan dio mog života. Tada 90-ih kada sam tek počinjao biti profesionalac u ovom poslu, nije baš bilo puno prilike za posao koji je plaćen, tako da sam nekako počeo spontano volontirati, bilo ili to ili sjedi doma i ne raditi ništa. No, kroz volontiranje jako sam zapravo izvještio se u svom poslu, stekao puno prijatelja na privatnom planu, puno budućih suradnika na poslovnom i nekako je bilo prolaziti i učiti na vlastitim greškama bezbolnije nego da sam to radio, ne znam, za neku firmu, za plaću gdje bi onda morao strahovati. Hoću izgubiti, neću izgubiti posao. I evo, nekako danas kad sam profesionalac, kada radim taj posao redovno, za dobre, solidne honorare, i dalje sam odlučio jedan dio svog vremena posvetiti volontiranju. Tako da evo, za sve buduće volontere nastavite volontirati, dugoročno gledano to se jako isplati.